Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Cathy at taga-probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kastaunay. Ngamliday ti insubad kanyak ti lalaki nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cathy diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, alyan ti kastaala nga manak ko. Igigidan mo matan ti panagluluam iti panagdengdengeg mo iti kanta. Tatang. Di mo nga minunay panunutan tinapasamak iti relasyon nyo kini Anthony. Tapno di kalumlum daang akasta. Tsak ngamin malikli ka na panunutan, tatang. Normal matkit di dayta anak ko. Ngagtulungan ti bagay. Agmubun ka, akas iti kunada. Tapno saan nga agnanayon akasta ka. When, tatang? Saan matkit di akas karina tinulipat. Ngam ikagumaam, tas ikamot laang tinakakaase, no paapekto ka unay. Agawid ako, friend. Ne, itaman pa'y akayat mo ti agawid adagos. Kanayon ka matlamin nga ag-overtime. Idi dayta. Ngam, saan itan? Apay, ada ka direk-rek na Awan matkit di. Ngam, kasla mapuukaw ko ti limbong ti panunot ko. Kasla na puukaw ti konsentrasyon ko. Anya? Jak mayulo dagiti aramid. Jak amon husto matlaang dagiti reports nga inararamid ko. Gapo ka di mananday ta ka ni Anthony, friend? Wen, friend. Isulatan ti linaon ti panunot ko. Kan, ti inaramid na kanyak. Bayamon, friend. Lipatom kit din. Adan tumot na dumteng aparakan ka. Sige. Agawid akon. Uray siyak. Agawid akmatan. Tapno da kakuyog mo. Tani, kasla absent-minded kamot ngamin. Friend, kita am ti sarsarunwan ta. Ni Anthony, saan ka di? Wen ngagpay so, friend. Oh, nagdumog ka manan. Makariknaak manin iti saam. Siguro, no di nakinsina. Nalabit asinundo na tamanan. Ay, huston. Di mo amin pampanunutan tinapalabas. Tapno di ka masakitan. Ngam saan amaliklikan, friend? Nagayatak iti napudno. Isa masaksakitahan na kita. Wen, maawatan ka, friend. Ngam kaasi ka man. Kasla inaldawan nga agsangsangit ka, gapulang iti day tao. Pasensya ka kuman. Ngam talaga adyak malapdan ti bagik nga agsangit. Sapay ko mata maawatan na. Wen, maawatan ka. Ngam agmove on kan. Ipakitam ka ni Anthony akabailam ti agbyag na uray awan kayon. Nala, gusto daytan. Tinasayaat. Ibatim ti stress kan sakit tinakam mo dito igid ti kalsada. One friend, tapno intun sumangput kay Jabalayo, di ka man na nagsangsangit. Di ka man na agpupupok iti kwarto. Tatang, pinagpili ti boss ko. No kayat ko kano ti agtalinaad dito Wano mayakarak iti branch ti negosyo da. Kahit, anya nga iti pinili manakaw. Kayat ko kumati mayakar. Dayta, kat no kabaulan nyo ti agmaymay sa diti balay. Ay katun anak ko.
Ay na, di nakpakadanagan dito, igaputan na pigsak, paimait. Ken may sa, masarungkaran nakmutlata, no kasdi nga awan trabaho yaw. Wen mo't kit di tatang. Kayat ko ti umadayo. Barang malipatak ti amin asakit tinakam ko. Ay katun anak ko. Barang iti ipapan mo ijay, ket maiwaksim iti panunot mo tinobium ide. Tapno agsardengen ti panagsansanuong mau. Wen tatang. Kat agyaman ak unay iti panang supsuportaryo kanya. Enjoy ka mat dito'y, best. Wen best. Nagmayat nga min taglawlaw dito'y. Makapasalibo ka, Greg na. Wen iso akin ay kayat kon ti maidistino dito'y. Jak nagpayakar iti sabali a branch. Gaputa nagmayat dito'y. Wen nga rod. Imbaglakit din ta pinilik dito'y. Wen best. Sorry no damagak da ito ikan ka. Anya day ta? Kumusta ang tirik na? Nalipatam ka din ni Anthony? Nagsanaay ka mo. Kaya't ka di asawan day ta? Anipay lang Anthony, tilinaon tapusong? Saan matkit di, best? Itikadak dito'y. Inot ang maiwaksik ti amin. Ay, nasaya at metno kasta, best. Pinampanunot ko. Ano iso akanayon tilaglagi pa? Siyak matlaang tilogi. Husto ka, best. Iso nga itultuloy mo ti pa nag-move on mo. Iti kasta, mga baruanan kan. Ay na, agyamanak. Makita ket nakalipat kan anak ko. Gaputa nagsublin ti gaganay gayam kan kinaragsak mao. Wan tatang. Manumat na bulan tinapalabas. Manipon nagsina kami kanya Anthony. Wey, anak ko. Makumiko man iti bukod na abiyag ni Anthony. Iswarumbang asangwam mo ti biyag mo. Wen, tatang. Ket inton makarik na kamanan iti panagayat. Adalem pa'y nga umuna ti ugali ti ayatem. Tapno di ka mailawan. Narigat mat no maminsan, tatang. Ngamin, amang ano na saya ti pakita na iti damo. Ngam, agbaliw to iti udin ha. Wan matkit day. Ang makita mlata ti pudno a kinasaya ati tao. Adalaan kan ka mang tingiting kan mga adal iti kapabalin na. Tatang. Isuatandaan na makanayon day ta anak ko. Gaputajak kaya't alumdaang ka manay. Uy, best. Nagbigkat di pa nagkita ni Ryan kan ka. Sika talaga, best. Tilaw madmadlaw mo. Good talaga mo. Amok makayawan iti kinapintas mo. Nangro na ita, tanagranyag tarupam. Gaputa kanayon kan anak kaisam. Saan akasla ini, akanayon ka anak karupang. Nagadulakit din nga mom. Kut, day tangarod ti madlaw ko. Kinapudno na, best. Nagdaton kanyak ni Ryan. Kinasaritak lang. Adi na ipadpadlaw diti opisina. Oh, talaga? Apay kumangay no maamwanda dito eh. Amang ano, ada maibaga dagiti kakadwa. Sa bagay matkat di Kat, anya ngay, sinong batam ka din? Saan? Diyak pa'y unay am-am mo ni Ryan. Iso adyak pa'y sinong batan. Ngam, ada ka di mat mariknam apanagayat kan ko na? Adalak pa'y anaimbag teriknak. Tadyak kayaten ang maulit tinapasamak kanyak iti damo apan nakirelasyon ko. Uy, friend!
Imbag man ta nagbakasyon ka. Ay na, kailiw ka una yan. Kailiw ka matan, friend. Kailiw kung dagiti saan ang maibos nga istoryam. Chikahan, kagindan ti panagigop iti kape a barako, friend. When, friend. Ay na, kaano nga minan dyan na udi pa nagbanding ta? Idi madamang agsansanuong kagapo ka ni Anthony. Agsansanong, Katuamat, friend. Wanan. Madamag ko man, friend. Adda ka di manan na magpitik ti tapusong? Wano, umadanikit din ti long table. Uy, grabe ka mat, friend. Awan pa yan niya. Ay, kunaklakit din addan. Ngam, adda ka din agar-aram kan ka. Adda, friend. Marikinak na agayatak mat kan kwa na. Ngam, mabutang ka. Amangan no pasakitan nakmanan. No nabayagan anaadal mo ti kinatao na, apay kitin adi mo batan. Ilukat mo man ang tapuso, tapno agragsak ka manan, friend. One friend. Or orayak lang ti umno apanawan. Katsika, kumusta mo ti love life mo? Awan friend, still single and searching, dahito gayam mo. Ryan, nabayag nga idadal ko ti riknak. Kat, mariknak nga gayatak mutkan ka. Agyaman ako kasta, Kathy. Diya akong nakarik na itiayat itinaunday a panawan. Sipod pan nakapasakit ko. Ngami dinamamo ka. Nariknak asikan tinabayag nga ururayag. Wen, Kathy. Nalidam tinaglabasak kanayat. Iso akinunak idi itibagik at diya ko nagayat pa'y. Kami din nakita ka. Nadaan nakitikirit na pakinakam. Inaram ka. Uray sana kasigurado no ayatan nakmat. Ryan. Kung nakasana bali na masakta nakmanen. Tinapatag. Kat may bagak tiriknakan ka. Kat nakalaw na panagyaman ko. Gaputa inayat nakmat, Kathy. Agpada tagayam iti kapadasan kan ayan, Ryan. Napukaw ko mati panagtalag ko iti lalaki. Kat panagrip na. Awanan apulos ti lalaki ang mapagtalkan dito yung lubong. Anam, iti na amamu ka. Nagbaliw day ta apanirigak iti biyag. Napalabas lagi tan, Kathy. Kat uran niya pa iti mapaspasamak. Sana na mabalin na isuli. Ti aramidan tayo ta, kat mga barwanan ta. Kat aywanan ta ti relasyon ta. Tapno agtalinaet ti kinaragsak ta aduha. Dandanikan agpas ngay friend. Idinto ta siya, single akpay laang. Si Kantumat nga min, friend. Di mo kaya't dagiti agdat-daton ken ka. Awan nga ruti mariknak apa nagayat kadakwada. Nga oray anya pa'y tar aramida. Sa bagay, saan nga innapuraan ti panagasawa, friend? Enjoy am kit diti kinasingle mo. Ngam, aday bagakan ka friend. Anya dayta? Amo, adayo anasaysaya atan ti panagbiag mo ngam ni Anthony. Ha? Kasano na ibagam dayta? Kat nasaliwanwan mo ti panagbiag da. Diyak man amo, takalat ang nag-resign iti trabaho na. Kat, dayjay, masansan mo tan ti panagin inom na iti arak. Ti damag ko, kanayon fa'y adida ag kinaawatan iti asawa na. Kasta ka di? When friend, iso ang nagasat ka ita. Gaputan na ragsak ka iti sidong ti asawam. Ay, one friend.
Dakkel unay apagyamanak dayta iti namarswa. Saan na kamaragsakan iti naamwak? Gaputa oray kaskasano. Nagbalin apasit tibiyag ko ni Anthony. Nasaya at dayta ka panunutan, friend. Naragsaka, gaputa di ka nagimula iti gura ken ni Anthony. Pudno gayam tinangag ko, Anthony. Dakkel tinagbaliwan tilangham. Gapo siguro, iti kainom ko iti arak. Kan kapapanunot ko iti problema ka. Apay nga nga agin inom ka iti arak, Anthony. Ada ka di parikot mo? Amom, Kati. Pakariribo ka, tinaramid ko kan kaidi. Makunkonsensya ak, iti panang pasakit ko kan kaidi. Ha? Amom, saan naragsak ti binangon ko a pamilyak. Kanayon kami nga agapa iti asawak. Basit lang nga banag, agapa kamin. Karitin nakpaikid din nga agsina kami kanon. Diyak ko namun nun niya ti aramidak. Diyak pa yung nagaw-awid no daduma. Apay nga imbagada nag-resign ka iti trabaho, Anthony. Gapo ta diyak kon maiulot ti agtrabaho. Gapo iti parikot ko. Isu nga ultimo ti kakaisuna negosyo mi. Nabaybayan. Isu aday jay, nagsaran. Gapo ta diyak kon matulungan dagiti dadakkal ko amang imanihar. Diyak amo, Kati. Amangan no daytoyin ti supapak ti naramid ko kan kaidi. Saan, Anthony? Di ka agpanunot iti kasta. Kan maysa, no ti may papan kada ta idi, lipatamon. Gapo ta may salaang ti songbat dayta. Saan adata tinaikari iti tunggal maysa? Kan, ibagak kan ka, Anthony. Awan ti mariknak agura kan ka. Gapo ta naaklon kon ti amin. Kati. Kat no may papan iti asawam, agsarita kayo kuma iti nalapat. Damagan nyo, no anya ti saan nyo akayat. Kan ti sapsapulan nyo iti tunggal maysa. Iti kasta, maurnos ti amin. Kan agsubli ka kuma iti trabahom. Di mo dadaulan ti oras mo iti panagin inom mo iti arak. Masapol nga ipaay mo ti amin a masapol ti pamilyayo. Kati, agyaman na kadagita abalakan mo. Uray kasano, nalaganan ti riknak. Awan anyaman na, Anthony. Kan, di yu kumaliplipatan ti kumamang iti namarsuha. Tatang, jak impagaro pakasto iti pagbanagan ti amin. Makunak a nagasatag. Nagasgasatak ngem ni Anthony. Gaputa naragsakak ita. Adugayam ti pagdaldalanan na ita. Apay ka day, anak kao. Kanayon gayam adidag kinaawatan iti asawa na. Tidakas, dumtang pa'y ti kanito nga ibagadan nga agsina da. Gapo iti panagap-apada nga agasawa. Ay, unayain. Isumit lagaya matunggal makitak ni Antonay kat kasla sa bali ti jarna. Kasla kanayo na mariribukan. Wen tatang, kasta nga miti na ibagana idinagrana kami. Kahit binalakadam kumaa, tamangan no makaliplipatan gapo iti parikot na. Wen tatang, bareng ipapuso na dagiti imbalakad ko. Ta, kunanamot ang dalag-anan tirik nana, gapo ka dagiti imbaga. Ay, agyaman anak ko. Gapo tauray pinasakitan na ka ni Antonay. Saan mo akinagura? Apay ko maakagurak, tatang.
kat nabayagan day di apanawan. Ibaga tayo laangan, apasat ti bihag ti kasjay apasama. Anthony, day ta ka diti inauna nga anak yu ka ni Gina? Wan, Kati. Dakkel mat gaya man. Wan, ipashare ko man, takasangay na ita. Ay, kasangay na gayam ita. Happy birthday. God bless you. Oh, atoy gift ko para kan ka. Thank you, tita. You're welcome. Agyaman na, Kati. Agyaman na itiintad mo ka ni JR. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayon iti asawam? Nasayaat kami iti asawa, Kati. Inaramid ko ti balakad mo kanyak. Isuan na urnoson ti amin. Isuan dakkel unay ti panagyaman ko kan ka. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, Anthony. Ala, ikararag tayo, asapay kumatag na nayonan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Talaga nakasingsingpet ka, bakat? Apay anak ko nam ti kasta, lakay. When tadi mo ginura ni Anthony anang pasakit kan ka. Wen, nabayagan day di apagtang. Kunada nga rod, mamakawan ka. Tapno agnanayon ti talina ay tibiyag ken panunot mo. Husto laon ay ti inaramid mo, bakit? Nakatulong ka pa yan kadakwada. Gapoy ti panang balakad mo ken kuana. Wen, lakay. Ala, sabi la kumatag na nayon day ta kinasingpat mo. Kastama ti kinaresponsablem nga asawa. Kasta ka kumamat. Sapay kumata di ka agbalbaliw. Naragsakak, gaputa na anos ti asawak, Mr. Lonely. Kastamatan ang nakasiningid ko, ti lalaki anang pasakit unay kanya. Alakastan, katagyaman ak unay, to'y pagayam mo, Kathy. Pagayam, Kathy, agyaman ak unay iting kapanangibinglay iti kapadasam. Ket dayawon ka unay, gaputa di ka nagimula iti sakit tinakam. Ket tinulungan pa ikit din ni Anthony, tapno maurnos ti amin kadakwada, iti asawa na. Ket alha, itultuloy mo, tinasayaat, akababalin mo. Bueno papagayam, ka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged, ti tinagan a Kathy, at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pa kasaritaan nga intaikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Kathy, iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama da iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal, kadag iti padak ababalasang, nga agpilpili, no asino ti rumbang ayatenda, kadag iti agar-arem kadakwada. Dua atawan ang tinapalabas, idi nagkasar kami kini Janjan. Saan kumaan ni Janjan ti pakiasawaak? Tanini ko, tinabayag akaayan-ayat ko. Nakiwin na swasak kinini ko, gapulang iti simple arason. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Kathy, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaitak mo't laangan di boyfriend mo nga ibagpagam. Gwapo mo't gayam.
Bagay kami? Wen, agbagay kayo. Ngam, apay akas jay. Kaslasaan kayo mat nga boyfriend. Apay manan anak ko nam dayta? Saan kayo mat aswit? Saan kayo pa nakita nag-holding hands? Kasjay ni Nico, managbabain ngami. No da kami iti boyfriend ko, sweet kami. Uray sa dino ti papapanan mi, naka-holding hands kami latta. Sana kasjay ni Nico. Ngamin, di na kayat nga ipakita iti publiko ti kinasweet na. Sa bagay, at dati kas tao. Kat, bayamon no saan aswit. Tinapatag, agin innayat kayo. Naimbag amalam mo, manang. Kastamad kan ka, Nico. Ala, umunag ka. Umay ko pa siyaran ni Kati, manang. Wan, adala nang ibaunakan ko na. Uraya mon. Sige, manang. Ala, agtugaw ka. Agyaman manang. O sige, ipagpabalay mo na. Tapanawan ka pa'y dito eh. Inakitaan di anak ko. Tani, patpaturugak ngamin. Sige, manang. Agbuya kalat ta iti TV. Mabit lang gayam, tayalaan ka iti kapin. Pangururayam kinikati. Nico, ada ka magayam dito balay? Well, Kati, inururay ka. Nabatik di cellphone ko. Itay kakadipay. Itay laalaw na. Ay, pasado alas 4. Pasensya kan tanaguray ka itinabayag. Mabit lang Itid ko kanimanang ko dagiti ginatgatang ko agamit na. Para iti baby na. Nagawidan ni Nico? Wan manang, kapampanaw na. Inururay na ka iti manunga oras. 15 minutes lang ang nagsarita kayo. Ay nakananos dahil boyfriend mo. Uray pagurayak iti manunga oras, awan apulos reklamo na. Nagswerte kan ading ko. San akas kinimanong mo? Mabayagak lang agrobwat. Ay kasta una yun ti umot na. Naanos ti boyfriend ko. Dahil talang, tas saan sweet. Biro kang payla ti sweet a lalaki. Anom nga iti sweet no saan mat anaanos. Uy, Kati, sigurado nga umay kayo kanini ko iti wedding anniversary dagiti dadakkel ko, ha? Nag-text akon ka, katuwan ko nakmat. Ay na, sabali ti text, iti personal. Wen, umay kami. Amumatan a wedding anniversary dagiti parents ko. Nasken met nga agpartner dagiti umay. Ado ka diti inimbitaram? Sige, ikarkarigatan mi ti umay. Sige, namnamaan kayo adwa ni Nico, Nagadumot kang ti tao. Man, ano ko nga? Umasidik ka dito ayan ko. Pudutan namin. Ag-holding hands ta Ha? Kasapulan ka di pa'y? Katuan kita man dagiti kakadwa tayo. Nag-sweet da. Sige man lang. Holding hands lang? Narikat mo pa yung aramitan? Makakatawa man kada kayo adwa ni Nico. Apay manan. Iti wedding anniversary dagiti parents ko, May paspasuli kayo, mat. Kasano, mabay ni Nico nga holding hands kami. Nag-sweet tupay dagiti daduma. At dapi agiin narakop. Kasta ni Nico, managbabain namin. Saan mat siguro kasta, Ay, talaga akasta ni Nico. No maminsan. Agdwa-dwa akpay kit di. No ay ayaten nak nga tawan no saan. Anya? Imbag pa'y ni Janjan nag-sweet. Janjan? Ha? Ay, kwa. Asino day ta Janjan? Awan. O sige ha, inakon. Hoy! Asino day ja Janjan kunakit? Kati! Oh, Janjan. Hello, baby my loves. Kumusta kan ayat ko? Ay, sika talaga. Pudno mata si Kati baby loves ko Kurakan ka, adan boyfriend ko.
Ngamsak matikay kayat mo akasarsarita iti cellphone. Sak ti birbiro kam. Di ka man nagsao iti kasta? Aklunam kaminan. Sak ti labs mo. Jan. Mariknak nga ayatan nak, Kathy. Boyfriend mo lang ni Nico. Ngamsak ti ayatem. San ka di? Ay, saan ta man apagsaritaan day ta abanag? O sige, amo ka na panugkan. Nangan ka din? Inton madamdaman tulangan ang mga anak. Saan ka ngagpapabisin Diyak kaya't ngagsakit ka. Wan, katagyaman iti day ta apalagip mo. May itay ni Nico dito'y balay. Apay ka numanang. Siyempre, boyfriend mo. O may nakabisitaan Imbagam ko maapimanaw ako na. Ne, apay ko mga ibagak day tangay. Apay ang nagsanay ka. Nauma ako. Anya? Kinapod noon Iranran ta kalikliklikan. Taapay ngay, kat nagsingpad ni Nico. Ay, kaya't konti makiwin naswaskan ko na. Anya? Ay naading ko, agpanunod ka man anaimbag. Apay, addan sa bali? Talagang addan, manang. Basta am ti reply ni Nico, iti-text ko kinkwana, Nan, kita akman. Urayan kalata dito'y pagkitaan ta. Urayan na kakano? 5 nga oras nga gur-ura, ijay. Katmapan kan O sige, inakasarita ta i-break kon. Anya? Nauma akon. Nauma kan. Gaputa saan aswit. Day tala ang tirason. Ay, friend, big deal kanyak day ta. Unay kamutun. Di ka lang maasyan ka ni Nico. Ay ayatan na ka. Kaasimot nga agur-uray. Uray man? O sige, inakasarita ta i-break kon. Kati, kunak mo saan kan nga umay? Sorry traffic namin. Maawatan ka. Nakaordor akon. Your uray dalaan kan ka. Sana nga agbayag, Nico. Agap apura ka. Mano nga oras ang nagur-urayak dito'y. Nakamano akon abaso ti danom. Nico. Naka-make up ka ita. Bagay mo. Ad-ada pimintas ka. Nico, jak kayatan. Anya? Agwin na swastan. Saan ka ko mga agsawi ti kasta, Kati? Adda ka di basol ko? Ibagam ko ma. Pagsaritaan ta. Saanin arumbang nga ibagakpay ka? Basta lipatan na kon. Kati. Sige, innakon. Aglinipatan. Friend, di nakmutan bisbisitaan ni Jabalay mi. Awan pa yun awag kan text mo kanya. Kasano? Busy ka mat ka ni Janjan mo. Naawagan ka, kaduam ni Janjan. At dapay na minsan, nag-textakan ka. Di mo tin Janjan tinag-reply. Pasensya kan, friend. Kanayon kami nga agkuy-kuyog ka ni Janjan. Binukodan na aminin nga oras mo. Umay kanto inton kasarmi. Agkasar kayon? Sigurado ka? 101%. Sigurado ak. Ay, kasimot ni Nico No basta isinamlatan. Ay, lipato mo day di a tao. Ngamin, nabayag nga awan kamin. Ni Janjan ita ti kaayan ayat ko. Una yan ang nag-sweet kayo kini Janjan. Nakakitaam ka ta kami, manang. Ije restaurant ije ini. Agsinsinubo kayo pa. Kasi nga ni Janjan, talaga sweet. Kasta ti kayat mo. Iso nga imbreak mo ni Nico. Ni manang mat,
Dakamaten na pailaang ni Nico. Awan day jayan. Nag-abroad ni Nico. Anya ko ma. Sapay ko ma, tamasarakan na ti babae para kenkwana. I love you, Kathy. Itiuray ka man. Saan to nga agkupas ti panagayat ko ken ka? Sapay ko ma, tasaan ka nga agbalbaliw, chan-chan. Ayaten ka latta. Aginggay ti maudi nga angas ko. Ay ayaten ka matunay, chan-chan. Joji, ni Kathy daytoy. Oh, Kathy, Kumusta? long time no hear Apay nga ita lang umawag ka. Mano atawanan akong kontakan ka. Uy, pasensya kan. Ayan mo ita, tapasyaran ka. Sanak abas na makarwar dito'y balay mi. Apay. Ay, Uy, ibagam mano niya ti mapaspasamakan ka. Pag nervyosan nakmat nga. awagan kan tumanan. Kathy, Agungat ni Janjan. No ada ka saritak dito'y cellphone ko. Ikataman day ta sunglasses mo, tapno makitak tirupam. Manang. Kunakun kat, agsinumbangir manan ti black eye mo. Manang. Impalubos mo, adangran na ka ni Janjan. Magsenselos yamin. Pagselosan na amin ng atao, bawal kamin abumisita iya balayo. Anya klase ti lalaki deta. Kasta unay ti sweet na no adda kayo itirwar. Awagan na ka iti honey, sweetheart kas kada darling. Ngam no dudwa kayon. Dangdangran na kan. Ha! Ay naading ko, di mon orayan, apatayon na kaday tanga tao. Kumusta, Joji? oh, mabit man lang. Mabalin ka di nga ikatam ti shades kan kalugong mo. Nini ko da itoy. Ala, si kang agbayso. Nagbalik bayan kan? Agsubli at matla adagos. Kumusta ni Kathy? Ay, si kalako man tinakiasawaan na. Taapay. Abusado day dyan. Mabitla nga, itad ko ti number na kan ka. Padasam tong awagan. Ngam, di mo basta awagan latan ha. Iranam nga awan ni Janjan ije balay da. Ay na friend, italaan nga umay ka dito yung parlor ko. Onya, agpapukis ka, wano agpa-pedicure ka. Mapanak makityenda. Ngam nalagip ko ti dumagas dito yung parlor mo, Carla. Umayak na agpalabas iti oras. Urayak ang makarwar ni Janjan iji balay. Sakbay nga agawid Ay, anya nga ita. Agparparikot kan. Nag-sweet kayo, idi. Kan-kanayon kayo nga umay dito yung parlor ko. Ang amita, agparparikot kan. Carla. Ala, ano sa muna? Agasawa kayon. Iso ati rumbang nga ramidin nyo. Kat ipatagyo ko matitunggal maysa. Ibagam dagiti di mo kayat kan kwa na. Kat ibaga namat dagiti di nakayat kan ka. Tapno naragsak tilindangin nyo. Diya ka mo. Yung talagang agbababawi ak anak asawa kan kwa na. Ayam nagkalaysa kayon. Nadjakon makaanos. Talaga asina ako ni Janjan. Mabainak kumangag pakita kini Nico, Mr. Lonely. Uray la makalwa ni Nico ang nakakita kanyak. One, nagkamaliak iti pinili a lalaki. Numa isubliklaan ko matinapalabas, pilyek ni Nico. Dayto iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Kathy.
Kathy, pagayam ko, sapay kumatag serbi aleksyon dahito kadagiti babbalasang ken babbaro. Amerisen nyo analaing ti ugali ken aramid ti ingkay ayatan. Ken saan kay kumanga agapura amaki kalaysa. Tati kalaysa, kat saan arabrabak dayta. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Kathy iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Kathy. Manipo di ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apay drama ti pakasarita ken ayat. Kunak no ni Jake ti lalaki apara kanyak. Ngem saan met gayam. Tapinang namnaman aklaeng. Nasaktanak iti naramid na. Ngamaklunek asak metlaeng ti makagapo no apay amasaksaktanak ita. Jakpulos ni namnama agapo iti naramid ni Jake ket ijay kumet amaam-am mo ti lalaki apara kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kathy dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kathy, ada ka di? Wen, adak ditoy. Ay na, Kathy. Day talag review ti aramidam. Di ka di maumumay, di kas tangar aramidam. Agtambay kami di taruar. Amang ano kayat mo ti sumurot. Kat no adapay exam no bigat. Ag-review akpay mo't Da kayo, ano mapan kayo? Awan mo't dakas na. Ala, intayo kit di. Ita lang mat. Ag-review ak talaga kal. Pasensya kan ha. Sige. I-text na tulat ta, no? Ada kayat mo nga ipagatang. Inakwan. Okay. Ay, dahito ya talaga at tao. Di nakit din kaya ti ag-review. Sapay ada exam minton bigat. Sino nga taday tinag-text? Number mo tlaang tagparparang. Masaak man kiti. Hi. Na. Replyak man. Sino ka di daytoy? Ni, nag-reply manan. Siyak ni Jake. Mabalin ka di ti makifriend kan ka? Ni, sino nga to dayto ay Jake? Replyak manan. Ni Jake ka di daytoy, akasinsin ni Jenny. Daman ng reply na. Siya ni Jake, taga La Union. Nagasatak, tada ni insan ko anangalaak iti number mo. Mabalin ka di, ti makibarkada kan ka. Diya akong reply. Maturog akit di, tamasapa pa mariing intun bigat. Awan pa'y magkayam ni sir.
Ay, hunya Rod. Kung naklakit din, no naladaw ta. Hi, Kathy! O, anya, nag-text ka din di kasinsin ko, ani Jay? Nangisit day jay, ngam gwapo. Inted ko ti number mo, idi nagpa-share kami ijay ayanda. Tagalaon yun day jay. Ay, isumat lagayam nag-text kanyak idi rabii. Good. Okay mo, tagiti in-text na. Okay. Nakita na nga minti picture mo dito yung cellphone ko. Sino day ta, Jake? Kathy. Oh, Kathy. Ni Jake ka di mananday ta nag-text? Nagreklamo mo at iti happy lunch. Mom. Ada pa nagduwa-duwak iti day ta alalaki. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay, no siya si ka, saan ko na-replyan? Nang runa ket, saan mo pa'y mata nakit-kita? Ha? Amangan numang lok-loko laing dayta. Hello? Jake? Kathy, diretsahan ka na. Total, 7 bulan matang mamuta. Mabalin ka din ti agaram ka? Jake, santa pa'y mo't nagkit-kita. Jack amuno na pudno ka at talaga kanyak. At dangarot pa nagduwa-duwam kanyak. Ti kayat ko kat maam-am mo ka pa'y kumaan na laing. Sige. Ngem no kasta di kayat mo. Agano sak ngaguray, Kathy. Okay, Jake. Kathy, umayak man! Umunod kalatan, Carl. Kasla naragsak ka ita, insan. Ay na, Jack amuno ka sa nga ibagakan ka. Amo? Agayatak samutan ka ni Jake. Edakin ka dayta. Riknam dayta. Ngem ti maibagak. Aganad ka. Tadi mo pa'y am-am mo iti husto ni Jake. Hello, Jake? Kumusta kan? Okay, aklaan, Kathy. Bag dito yan ni Antik. Sikangay. Namiss ko talagang ti boses mo. Okay, aklaan, Mat. I love you, Kathy. I love you too, Jake. Ha? Kaya't ka di asawan ba itaas nung batang na kon? Jake. Jenny, mabalin ka di tagdamag. Anya date na. Apay nga taasaan mo itong nagte-text ni Jake kanyak. Ay na, napukaw ka no ti cellphone na. Ken saan ka no agumatang iti baro. Agsurat to ka no lagtakan kan. Kasta ka di? Di ka madanagan. Ipawit na kanyak ti surat na every Friday. Ket subalitam to ha. Kathy, sika ka di date na? Apay kasta tilangam. Nagsangsangit ka? Jenny, ada ka din surat ni Jake. Ayun, mabiit laang. Alaag dito'y bag ko. Adtoy. Subalitam to Taited kuntukan kwa na inton Friday. Agyaman na, Jenny. Basag man to'y surat ni Jake para kanya. Dahito langan tinabat-bati a komunikasyon mi adwa. Mailiwak unayan kan kwa na. Ay, gayam. Alaag man pa di album anang ikargak iti picture kan surat na. Ita, basa akong ti surat ni Jake. Aguray ka. Apay asabani ti penmanship na dahito'y surat na. Kasla surat mo ni Jenny dahito Kathy! Di mo nagaklatan, ta nakalukat matiridaw mo Carl. Anya dito yung lamang mo
Dahil ka DJ surat ni Jake? Wan, nga mas daawak. Takas la penmanship mo ni Jenny daytoy. Kitagman. Atoy. Anya di pa nagkunam. Aywan, insan. Kasla penmanship ni Jenny daytoy. Uy, kasaritam to ni Jenny. Tapno masungbatan dahil sa ludsud mo, ha? Apay nga takas ti marikrik na insan. Agtib-tibayo ak. Masaksakita na kunay. Insan, ihag ka man. Insan, napintas ka. Ado pa alalaki di tati agustukan ka. Dapay ni Dan. Damdamagan na ka kanyak. Kaya't nang maalati number mo. Iswanted kon. Sino day taadan, insan? Di schoolmate tayo. Kaya't nakano ti agaram kan ka. Jenny, ada ko madamagakan ka. Anya day takati. Agpudno ka man kanyak. Surat ka din ni Jake. Jaintad mo kanyak. Wano saan? Kinapudno na. Siya kinagsurat. Ngamamin-amin sahin na kat nag-apo kini Jake. Insurat ko lang noon niya timbagana. Kasta ka di? Uwan. Ay, uwan gayam. Mapan kami ijay la union inton Sunday. Amang ano kayat mo ti sumurot. Agkasar ngamin ti kasinsin mi. Iso nga umaymat ni Jay. Asidad tayon, Kathy. Excited ka ka din? Siyempre, mata Jenny. Maamwak yung disumbat dagiti sa lutsod ko. Kathy, nakitam day jay? Di lalaki ang nakatakder iti bilyaran ang nalabsan tayo. Ay, saan ko ang nakita, Jenny? Ay, sayang. Iso day jay ti kasingin ni Jake. Glenn tinagan na. Ngam adayo anaan-anos kan nasingsingpet ni Jake. Awan pa'y bisyo na. Ni? Ay, nakasangpet tayo matlaangan. Jenny, ayan na ni Jake. Anyat orasan. Di pa'y mata nagpakita aging gaita. Nag-text itay. Saan ka no ang makaumay? Anya? Day tamot ti ko nana. Oray siyak nga rod. Jak amo no anya ti makagapo. Pinangnamnaman ang lagayam ni Jake. Oy, Kati. Ito ka pala ang agsangsangit. At niya tinapasamak. Apay ang kasto'y tiyararamidan ni Jake kanyak, insan. Ay, Kati. Ag-move on ka kit din. Apay, isulang ay at lalaki dito'y lubong. Mabit lang ha. Awagak ni Dan. Ibagak nga umay dito'y boarding house tan. Oray saanan. Nakababain mo't. May sapay. Diyak kaya tamang namnaman ni Dan. No syakti si ka. Lipate kunday dya a Jake. Taaddan ni Dan na mangururay kan ka. Kathy, adda na patag na ibagakan ka. Inalagayam ni Rhea ti number mo. Ada ka no napatag na ibaganakan ka. Sino day ta Rhea, Jenny? Kinapod no na. Naamamo ni Rhea ni Jake iti may sa fellowship. Ex namat gayam day chay. Saan nakasigurado? Masapo na makasaritam ni Jake may papankan kwa na. Inted ko ti number mo. Orayam ti awag na. Hello? Hello, Kati? Kumusta ka? Pasensya ka. No nabayagasaan na ka nagpariknakan ka. Pasensya ka mo tan Jake. Ngam panagkunak. Waya-wayaan tan ti tunggal maysa. Tanaka move on akon. Nag-break kami kini Rhea. Gapukan ka. Sikate ayatek, Kati. Iso apang asim. Isublita ko matisigot. Awanan ti marik nakapanagayat kan ka, Jake.
Kat agyaman na kitikas din nga inaramid mo. Tanaam-amok ni Dan. Ti lalaki amang ipatpatag-unay kanyak. Kat sapay lakuma, tasardengan na kon, Jake. Hello? Sino da ito eh? Siya ni Rhea, ti girlfriend ni Jake. Kaya't ko lang ibagakan ka. Asar dengam ko man ni Jake. Total, adamatan ni Dan a boyfriend mo? Ha? Mangmangag na ka di? Awan ti amok abasol ko kan ka, Rhea. Biktima akmat laang. Iso apang nga asim ko matasar dengan nak. Amom kasi, saan ka matkat anapintas? Jak lang amo, noan niya tiimpakpakan mo iti boyfriend ko. Nabayagan alinipat ko ni Jake. Ni Dan ti ay ayatek. Noan niya man ti problema yo. Didak ko man iramraman. Apay ti ko nam? Jak amo akate-text mo ti boyfriend ko? Kat sikat ti makagapo, no apay nga gapapa kami. Ulitak, Rhea. Nabayagan alinipat ko ni Jake. Kati, ay-ayatan nakmatlaan ka di. Ada ka di ditoy, no saan ka nga ay-ayatan, Dan? Babe, sorry. Oh, apay. Ada ka di madingay naramid mo? Ngamin. Ada ka di parikot? Oh, ada ka gaya man dita, Jake. Umay ka dito eh. Anya ti kat asawan da ito, Dan? Kathy? Isinanak ka din, Dan? Babe, kasaom ni Jake. Agawid akon. Kat agtiks kan tulat ta. Inton malpas kayong agsarita. I love you, Kathy. Oh, Dan. Anya pelang aramidom ditoy. Nabayagan alinipat ka. Pakawanan na ko, ma. Amok ana sakit inaramid ko. Ngem danggam ko matipalawag ko. Apay pailaan. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim ta sardengan nakon. Ni Dan ti ay ayatak itan. Kasinsin ko ni Dan, Kathy. Anya. Pudno ka di dahita nga ibagbagam, Jake. No agdwa-dwa ka, damagam kinitan. Awan ti plano kapag sinaan kayo kinitan. Adaak dito eh. Takayat ko ti akid daw iti pamakawan mo. Jake. Adda sakit ko iti puso. Maoperakin ton Sabado. Ket kayat ko nga laan dito akong daway. Ngagkid daw iti pamakawan mo. No talaga nga iayatan, nak. Apay nga rudasan ka, nagparparik na. Amom ka din umano at tawan nga inururay ka. Ay ayatan ka, Kathy. Ngamdya kayat adumteng to ti aldaw. Ngagliday ka. Gapot amatayak. Kat agbati kang agmaymaysa. Maragsa ka, nak. Idi impakita ni Dan tiladawan mo kanyak. Idi binisita, nak. Jak pulos ni namnama. Asikagayam ti kanayon ng istoryain kanyak. Agyaman na karod. Tanadaan kamot latikirad. Amang ibaganuan niya ti pudno. Kat sapay lang ko ma. Tagbalin a successful ti operasyon mo, Jake. Adda ko makidawag, Kathy. Mabalin ka di. Nga arakupan ka. Okay ka kadilaan, babe? Dan, talaga ka di ang masakit ni Jake? Wen, babe. Pasensya ka na. No saan ko nga inbaga akasinsin ko ni Jake. Ti kayat na ngamin. Kit iso ti mangibagakin ka. Kasta ka di. Nagsinublan kayo ka din ka ni Jake. Kathy.
Saan? Closure, kan pamakawan laang ti dinawat ni Jake. Sikat ay ayatagdan. Kat amok ay ayatanak mat. I love you, Dan. Manipod idi, saan matan ngay mauawag ni Rhea kanyak. Isungawanan ti damag ko may papankan ko na. Successful met ti operasyon ni Jake, ket aging ita, single latta. Nagkalaysa kami kinidan, ket naadaan kami iti duang anak. May bagak anaragsakak iti sidong ni Dan, tamariknak ti panangipatag na kanyak. Gaputa dito'y launyon nga ayan ni Dan, ti pagigyanan mi ita, kanayon ko amakita ni Jake. Nupay nasakit inaramid kanyak ni Jake idi, napakawan kon. Alakastaan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Kathy. Pagayam Kathy, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ala, kunaentan, asaan ada kayo tinaituding para ititunggal may sakin ni Jake. Katyan tangay napakawan mon, agbalinlaan nga napaset tinapalabas ni Jake. Ket ita, taaddan pamilyam, ipamaysam ti imatang mo, ken atensyon mo iti pamilyam. Iti anak mo, ken iti asawam. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan a Kathy, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Selo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.